Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course nimthetha ikhala hi Limpopo Poison. Then of course kwalana kusuka kwalana hi ta ikhala hi BK. And then makumu of course ikhala hi Gagashi. Yeah, so kasungula of course ra 30 September as you can see fika nghena ka account ya Benevolent President. I think hi yona yi nga sungula yi posta, I think so. Yeah, la yi nga fika of course yi fika yi posta clip yo karhi. So normally a hi fiki hi va hi posta kunene ka channel la. However ku na comment yin'we yi nga fika endliwa hi Guyu kwalana yi nga fika yi kombisa ku ni yimele reaction ya n'wina ka clip ya Do You Still Remember. So I was like because clip leyi tlhe hi delete loko hi posta kunene because ku na ti-copyright issues. So I was like it's fine, hi to reacta kunene ku video leyi nga ha deletiwa man twisisa. So a hi pfuleni hi twa ku ndleka yini la. Of course this clip ya risimu ra Do You Still Remember leri hi nga ta hi kha hi ri twa ka project ya Severa Press Rangane hi ti 6 September. I was like, what's happening here? What's happening? Gomcha, do you still remember? Of course, Gomcha was talking about the president. So in other words, they look beefing. Look, there's a camera, the beef, so. I was like, what's happening? What's happening? Couldn't take any Limpopo Poison. They look beefing and tell I want. Pela these guys, scenario and like I was go if you need to understand it deeply, because what's what the beef I watch, it's more like what comes a dominance or they can even beef themselves. It's basically more like Usain Bolt. I'm sure I'm going to pick demon. Our the challenge. I'm going to challenge you. Our the challenge. I can't tell in quad. I said she be what she said. She right condition. It's more like that. So what the challenge was she got and then I wonder what's vandalism. Of course, beef ya Mr. Boss inga tlhita mara wo kombisa kwa va nga tlhela beefana so Mamvango a swi tiva ku I Severa Press Rangane, and these names loko hi fike hi swi recorder va thyiwe hi Hosi Ngove Mr. Post, okay? Still remember. Yeah, coach ya Matsvango of course Dr. Joyce Rimana ne yo coach ya kona, okay? It's confirmed Severa Press Rangane coach Leo Lala of course, so you know Dr. Joyce Rimana yo coach ya Matsvanga lia Matsvanga FC. But I am of course Dr. Joyce Rimana mga mahleketela ku ze ku huma risimu ra swingweringweri ka ku hembe wena na boto wa wena la Benevolent of course yi nga fika yi tshikisa yena Hosi Ngove Mr. Post hembe mga ma ehleketa hembe yaleyo. Guys, let's just agree. She blind the Benevolent. I mean, like, she blind. I mean, she's actually getting like, she now go mind chatting one yana. So like, she not sauce. So of course, very Iron Man. Hey, but I Benevolent show when I want to come chance you never fight. La. Never Dr. Joyce Rimana, we have unfinished business. Very Iron Man. Yeah, imagine. Okay. Of course, Mamvango Severa Press Rangane. So how you show for now with Tabula show mnani nge vulu ku track ya bora yibi ifike yi full track shot clip swi nga hi by this mayikona mhaka leyiwa. And then of course vuya ka nyimpi ya BK na Gagashi mani ku nyimpi leyi se yi ta yi herini a BK xa leva yo fu
So after loko Gagasha of course a chingeni xi fike xi tsala this post xi fika xi tsala ku hi kona ni va online mi n'wi byela ku ri a nga ni okay ku mati ya ntsana tlhe xi vuya kambe hi swona reason yo hi tlhe hi vuya kambe post leya no yi rivela ka the previous video mara hi vheta hi chela reason yo ni vuya la i ku xi vuyavuye kambe demon as we can see fike xi tsala xi ku 11 hours ago i timani ho swa ku ti 2 ta September fike xi tsala xi ku ni ta ku yini kha ni nga dyi mugayo wa nsati imagine, mara guys, hey, that's a huge disrespect, guys. Imagine, yes, one of the damn guy was that. BK, yeah, I'm for strong. I'm just strong. I'm not biased. Actually, I'm just strong. And that's why I come, of course. Ya la xi nga fa xi kombisa ku na ha pfuka ni ya phema paloni leyi ni nga ti xavela so at first on ntwini ko u ti tsalela njhimba loko fika ni nghena ka comment section fika ni kuma ku ka ha boha Gagash xi fike tsala xi as you can siku ri fike tsala ku hayi yo xavelwa hi nsati Gagash na pfumela ku wa beefa na yena mara laha I don't think I will recover from this beef ya ha to tika mina ya tikisa ya ha to tika i beef hi nsati so a redzi va ha to chingelana tani kha ni languta ku mhaka leyi yi ta kha yi famba ya kwini of course and then hetelela hi Gagash so Gagash of course ka ti 2 ta September no fika ni hlamula mina hi post leyi la nga fika tsala ku yaloyo xawa na vusiku swi talo nga nje a ku this baki i yo tirha not for swo shayina jikijiki mi ta ku na nyoka loko mi twa vuloyi as you can see so Gagash as you can see i xave Nissan hard body na vusiku mano we Gagash na wena ku momo xi nga xana njhani movha na vusiku mara na wena mara se hi nga vula tani congratulations to Gagash ku va a xave movha ya mi ni tiva ya Gagash so far movha mi leyi n'wani yi ti mhanzi na ku ti nghena swi nga ta ze swi ndlela ku no na jealous so far ni tiva ya Gagash movha mina sweswi ni kombela ku va ni wisisiwa as Master T leswi loko ku ri a mi nge za mi subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe vona ni boti majoli xikwate njhani ma yimele ku horisa miyawu mali every day pasa ti fikina ni le ti pasa sorry mi tirha nge ku langute ku huma yini la wa mina nga langutisa ku huma yini i yini susesa muti wa n'wana muti wa n'wana wu control n'wana control muti wa yena mhaka liya Pastor Nxavo yaliyani phela vanhu va se swi twisisa ende va ha ri ku vutiseleni ngopfu ku swi ta njhani n'wana mi ya cela mancomani na mina ni ta tlhela ni vuya ni va na xivutiso ka vona ku ri loko munhu o va a kha bisa tinghoma ta marhandzu i le marhandzwini or o bisa na hi ndlela yin'wana mi hlamula ku swi vula ku na n'wana leswiya swi humelela a mi nga ri ka swona mo ti huwela a no ti huwela problem vanhu va rhandza ngopfu nghena endzeni ka xilo hi mbilu va tshama ndzeni ka xona loko kahlekahle ku la mfundhisi wun'we ntsena a n'wi tshovela nkhavi a n'wi khempisa a n'wi bust wrong buys up blind